Kasencu kikun ki hajar ke hima mahram dong border kalapan pau ke jing persya ka bajur ke jing klun pisa jubor us em ke hima mahram ubanian ros em yong lingba ka bai khindo ka bawana ke jing penhe ke surok na lat maureng shedu ranikor ban nararikor sya ka khat pramail kani ka kinhun hapo ka jelam jongoba LH par yong ka muchamin kala ai ke jing ujor show CM ka KHDC ubati tas khan ha ka khat new trick ber arja arpoi halor kani ke jing kwa spa jubor us em uba par yong ha bai krem kinong thok bor ulong bo us em la shim hadu nyup persen ni kabai khendo shaka hima kabere ka khendo jiki pai ba nong rep but 8% la ai jiki pai ba hinre ka ni ka pisaru kala rung shika account jong sim jing long sim jong ni kala ta pen ban yang iki khun ki haja balai ngong ta iki khun ki haja nama kumba ilap dang mena ka ni mo abede ba ka ni tulen na khatpra ranikor sedo mai sekolah terder sedu bakmara ni yang ne ba kumus em hajaka ba un pen em lagi jong ki khun gi hajar ki nong rep ki bopli bla rep lagi spas nam hanrai tang na gane ga jing sim bha ga jong u nyau 100% ma sakai hima tang 100% pat sakai nong rep bopli ki nong rep ki bla du no ya ke jaga rep gila dono ya imarap lagi ya tang 100%. Mereka bas ngasi kalong ba ya kene 100% ro kala saka akau jo skim. Tegidan ginong rep ba hadu mentakim padia ya kene 100%. Shushu ke jing tho bala ai jo CM lakdo baki khon ki hajar kla persha ai karai jo ke executive dobar jo ke hima kabla rai ban IT bait ban penyai UCM halor ka pisa baro kabayo na ka bai khendo dani ka land compensation na ka jingwan ka ni ka surok kabla poi de ki klor tingka ka kinhun kla kintu UCM bode ban le ai halor ka ni ka jingklon spa ju bor jo UCM ke hima mahram Poin ka ang na buro ba ni isar kai ya ka ni ka jing tumu jo UCM aga Executive Committee yang arpunya terus, arpunya onreu arjar ketendai. Ba nado sausen per seduk renka. Kemud ia ka land compensation, kemud kedol bar hima kala IT, ai borum sim, ba unlek kalbama. Ban pek mak. Dengan ngi hang ne gadan ke jingma ke bakrau. Yagi kendau simet, yagi kendau kur, yagi kendau gibadan hapok kai hima. Nama lada kalong kumne kemat yolese ngingat kumbalangat kini ke nongre bapli apa raniko poin ke balai ke bang ibu hne kalong ba kene ke 100% kan 20% ke babu usim hne nabta ke kon ke hajar jong kahima di pusat juri kene nama ba dan gijaka ke ba usem dan ke jini temu ban sim hadu 100% ya ke baik hendau ban 20% ya ki jingdon jing em ha ka to ka hendau